You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast hosted by two millennials from Davao City. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen and chill with us twice a week as we talk about modern society and pop culture. Hello. Hi everybody! We're here and we're finally live. Yes, we didn't do our live stream katong weekend because we wanted to just chill. It was Mother's Day. Oh, Mother's Day. Saturday, we just want to chill. Sunday, No, we just want to chill. actually, on a Saturday, I was tired because we had that drinking session. Okay, Friday, di ba Friday man dyan ang ato ang recording schedule. Yes, Unya, but it was our sister's Oh, birthday. na birthday man may. Mm-mm. Unya, pagka Sabado, kay ka na Feeling kapoy man. tired, feeling Mm. tired. Wala ko na tired, but I planned to feel tired. Oo, Oo. giplan niya ihang si Clive Oo. sa among podcast. Oo. Unya, ako pod kapoy man pod kay katulagi kanang gikan ka og birthday ba? Mm-mm. Unya Pagka Sunday, Sunday, pagka Sunday kay Mother's Day mo chill lang. mag-chill lang. And then pagka Mm. Monday, election. Oh, election. And then, today. And then ano ta diri karon? Hello Yes. mga kaibigan, kumusta naman mo? Maguluhan ako. Shout out. Ay, wala pa rin. Shout out sa atong Salamat mga. po sa mga honorable mentions na to nga sila Ter, Yayo, o Carmen. Oh my God. Mao ba? Di man gay ko kabaluan na. Wala man ko Ay, lang ko ko. snap. Wala ko nag-snap. Nag-clap lang akong fingers. Napod ka kanang clap na kanang ingon ani. Kanang Kisa may naging ana. at the top kanang Your the back of the back of my your, hand. the back of your palm clapping over the hand. Ambot sa pag-describe ana. Ambot, kalimutan ko asa na ko tin nakita. Basta recently, na ako nakita ani. Unya, salamat po sa to mga listeners. Salamat kaayo. Thank you so much, Love you. everybody. Love you, listeners. Wait, mangutan na lang ko sa mga ba, pila na atong monthly na abot ta? 2,000 monthly listeners! Salamat. Wala ka, oy. Kung di Sa una- dahil sa inyo, So na no kay atong monthly Oh. listeners maabot lang og mga 400, 500 and now we got 2,000. That's considerable size. alangan, oy. No? At Oh. least we just have to be consistent. Unsay tawag ani? Milestone. Yes, it's a milestone. Oh, Thank you. Thank you. you. Appreciate everybody. Maguluhan ako. Mm. Sa uluhan sa mga nagdilaab nga mga balita. BINI, usa ka P-pop group na anasay issue. Diba? Mao ba? VAs o mga virtual assistants. Gisugdan na og tax sa gobyerno. Kana og uban pa sa Dili Ni Advice. Na. Happy Mother's Day sa tanang mama katong Sunday. Thank you for everything that you do. Yes, ang pinakasalamat gyud kay para sa ako ang mama kay kung dili tungod sa iya, Mhm. wala ta diri sa kalibutan. Correct. Actually, nato yung nakita ko na video ba, gipangutan na siya sa kanagong random people asking you questions on the street. Ah. Who is the most kanang what's to nga question? Oy, i-paraphrase lang nako. Kinsa daw ang mas significant sa world? Ang men ba daw or women? Women, of course. Ana atong babae. Kay babae man siya, no? Niyan siya na. Oh, so you're just gonna discredit Albert Einstein, Nikola Tesla, kay kasagaran daw the greats. Puro daw men. Gitubag siya sa katong iyang gi-interview. Katong babae ba, gitubag siya nga. Yeah, but without their mothers, they wouldn't be here. Bitaw tama. Boom. Mic drop. Boom, panis. Boom. Tinuod. Tinood ka na. Who raised them? Oh, who raised them? Oh. Who supported their hobbies, quote unquote?
kung hobby galing ng science nila. Bitaw no. Oo. Who supported them when they were seeking out adventure and not caring about bills and taking care of them, making them food, preparing their dinner or Kisay whatnot. nagpakaon sa ila, kisay nag-change sa ilang diaper. Gani no. So don't discredit women. Mura na ta feminist karon. Oh, Dili feminist wala pa lang karong nag-point adlaw, out kay lang Mother's ta. Day, man. Nag-point out lang ta na Happy Mother's Day. Because Oh. without your moms, everyone wouldn't be here. Oh, That's true. tinuod ka na. And some would argue that without men, you wouldn't be here. While that is true, I would argue as well that tama. I would argue nga pleasurable ang experience sa lalaki Ay, oo. sa pag-conceive. Ay, oo. Ang babay 9 months mag-suffer. Correct kong. Hantod sa mulugwa, Not magisi. correct. Whether ang iyahang bilahano o iyahang tiyan, magisi. Para Butangan lagi ni mo. mulugwa. Butangan lagi ni mo sound effects. Mulugwa ang bata. And not to mention the 9 months na morning sickness, Mo ganino. 9 months of headache, 9 months of back pain, Mo ganino. 9 months of stupid cravings in the middle of the night, not to mention. Dagan kayog na itabo. It's so sad. But there are different kinds of experiences, but in general, I think women, when they get pregnant, they get morning sickness. Or at least headaches and back pains. Oh. Unya, dili na mahuman sa pagpanganak. After na pag yun na. Pag yun na suffering, after sa pagpanganak. Oo. The saggy breasts due to breastfeeding. Uy, nag-TMI na ta. The painful nipples because you're new at breastfeeding. The sleepless nights. Oh. The bughats is what we call sa Bisaya, not sa Bisaya pa. The bughats, meaning kanang sa kakapoy nimo mag-breakdown ang lawas sa mama kay sige kugo sa bata pati biyang bugata. Pero ting bugata ng mga bata gamay-gamay ra na pero mura kag nagkugos og bugas isa ka sako. Di ba? Diba? Unsa demo? Ayaw mo pagkuan diha. So, dili ninyo i-discredit ang mga mama. Wa may nag-discredit. Kisa may nangaway ni mo. Salamat sa akong mama especially. Ug sa akong grandmama. Oo. Nice, no? Sige. Og, kumusta man mo sa election? We don't wanna discuss politics as always. We always mention it. But we hope that you had a peaceful election in wherever you are in the Philippines. Hinoon sa amua diri sa Davao City. Peaceful man hinoon. In general. Peaceful man hinoon. Wala may gubot. Wala may ana. Okay, nakadawat man gud mi og kanang news. Hanay man. Nakadawat mig news sa some places in the Philippines have shootings. Uy, kahadlok ano eh. Oo, kanang sa Abra daw na doy nagbarilay. Ana ba? So, I hope that you all were safe and happy and satisfied and you feel glad that it's all over. You can now be friends with your ex-friends that you unfriended on Facebook. Oh. Kabalo mo no kung nasad mo nga wala na daog inyong kandidato, kay balo mo pag-support na lang mo either way. Yes. Ana na lang, no? Mapatanga-tanga na lang mo. Ay dili man magpatanga-tanga, dili mo suporta mo. Correct. Suportaan ninyo bisag wala mo nalipay, suportaan ninyo ang inyong leader sa inyong barangay or sa inyong city kay para mulambo ang ato ang kalibutan. Ana na siya. Yes, be a productive citizen. You know tama. how? By not always complaining. But by, complaining helps. Ay, bitaw po. Complaining helps. But not always. Pero dili na mo abot nga mahimo na kang hater. Mahimo na kang snarker. Every move you make, ding, 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 ding. Every day you make. Wala ko memorize. Every day. Nadyo J baseline. And, mo headline ta ko kanyay na pod. Pero ayaw na lang, gikapoy na mo.
Gikapoy na Oh. pug ko niya. Actually, na every day na siya ganap, guys. Kamo na lang mag-follow sa iyahang para updated lang good pod mo kung unsa na pud nang iyang mga Unsa naman kuan. pud ang iyahang gikuan bi? Anang Iyahang gi-reveal. kanang qualified na daw siya nga mag-ingon og kanang mga curse words or mga Gi-reveal ba niya nga gay na gidaw siya? gi-reveal na gyud niya ana Oh. ba. Daghan kay mga adlaw na siya na i-post, guys. Nya kapoy na mi. I personally am tired of him, so I will not feature him in my podcast Okay. anymore for now. Okay. Kay basig na ay mas dakong pasabog next time, then we will talk about him. Sunod-sunod man gud murag naatay kanya fatigued. Oo, marag na nakuan ko tama fatigue. And I feel like nakanang na sa Bisaya pa fatigue is like nakuan ko na Nabugat. sumul. Ay, oo. Nasumulan ko. Oo. Okay, sunod-sunod man gud. Mhm. Onya, Gusto lang ko mag-shout out sa ako ang queen nga si Rihanna. Kay buntis na pod sa iyang ikatulong baby. Oh, salamat. Sa ikatulong baby nila ni as soon as possible Rocky. Salamat. Si Rocky o si Riri. Rihanna, a beautiful queen. And Rocky, a handsome king. Very beautiful. Makilig ko magtanaw sa ilang duha pero moro to. Dito ra, shoutout ya Rihanna, nagsugod ba siya panganak no sa iyang 30s na. So kamo mga babae no, ayaw mo kaproblema nga 20s, hapit na mo moabot sa kalendaryo. Si Rihanna nagtukod sa iyang pamilya, wala na siya sa kalendaryo, pero karon no thriving siya. Ayaw siya, dili relatable. Dili man. Dato man good billionaire man si Rihanna. She can pay for healthcare, whatever care she needs to be successful sa iyang pagbuntis in her 30s. Because I don't know if you're gonna attempt that yourself, that would be like scary because kanang kuan man katigwang na ka, and then you would be buntis like that, and then you would probably be bed rest or something. Basta medyo risky na daw kuno. I don't know if that's an outdated statement, pero kuno kanang mga nagabuntis in their 30s are probably gonna have high risk pregnancies. Kuan na ron, ang science ron nag-improve na. Amo ba? Okay lang na. Ayaw mo kadlok ana. Sige. As long as wala pa mo nag-menopause, naaga ni mga menopausal babies, as long as wala pa mo nag-menopause, okay pa na. Kung high risk, nga naman di ay, high risk man jud mga anak, bisan pag normal pregnancy. Mga ba? Oh. Sige. Karon, ato i-discuss ang BINI. Naunsa di ay na ang BINI? First of all, kinsa din ang BINI? Sikat kaya na siya nga P-pop girl group. Karon. Oo. P-pop is Pinoy pop. Oo, wala may masample, guys, kay kani nga group is the Gen Z's era. So we don't but kabalo but, ko. Gen Alpha, not Gen Z. Kaya balo ko. Mahiwagang salamin. Tama. Nakanta sa to sister in our video case session. Yes. Oo. Karon, unsa day lang issue di ay? Well, there was a video that leaked. It was their video, and in that video, you would see 4 people in that video. Well, three are the main ones that you could see. Ang 4th is like kanang sa side lang. But there were 3 people. 2 of them are Ethan and Sean. Who's Ethan? Ethan is Ethan David, member of the Filipino boy group GAT or GAT. Unsa man ang gat? I don't know. He is also part of the cast of the Viva 1 series, Ang Mutya ng Section E. I don't know that too. No ba? But we're mentioning it. Okay. Tapos si Sean, kisa din na si Sean. Si Sean Castro is a professional dancer and content creator. So basically, I'm just introducing you who are the people that can be seen in the video. So that's Ethan, Sean, and Joanna, Stacy, and Colette. Pero katong ang uban dito is voice lang ang madungog, not necessarily nasa video. But basically, I'm telling you who are in the video. So, moto. So, usa day ang nasa video, nganong nagka-issue na po sila? Well, apparently, they made raunchy. Usa lang raunchy? Nagsulti ko raunchy ba? I don't exactly, bastos, di ba? Oh.
Murag, sa ako ang pagsabot, wala na ko nag-search na word, pero sa ako alang pagsabot, bastos ang raunchy. Oo. They made certain raunchy movements that are not appropriate for children. Dito nga video. Basically, what I would say is, in short, dry humping. They were dry humping in the video. Kuan ni siya, is usa ni ka private video na murag seemingly murag sila lang dapat. Dili ni siya Dapat magawas. oo, dili ni Pero siya dapat magawas. naay nag-leak. Oh, na nag-leak. Kisa. Isa sa ilaha kay di ba isa sa ilaha ang nag-video? Oo, pero not necessarily siya ang nag-upload. Basi nahiram ang phone niya, gileak. Mao ba? Basin lang, wala ko kabalo. Ah. So muna to, nag-dry humping ang katong Sean and Ethan. And while they were doing that, naga-mention si Colette. In the background, Stacy and Colette made remarks about a 13-year-old named 13-year-old. Basta na-mention lang nila ang 13-year-old while they were dry humping. Murag ang ilahang gisulti kay while dry humping no. Ang ilang gisulti, ganyan yung ginagawa nila kay Ashley. 13 years old. O ana. So ang interpretation is kaning Ashley nga bata kay naay sexual relationship. Ang implication ba? Na sexual relationship either ni Kinsa to ni Ethan and ni Sean. Oh. So isa sa ilaha. Oh, ana. Nangutan ako kay co-pilot, guys. Unsa ang opinion? Ay, banana di ay. Banana di ay siya opinion karon? Oo, ang ingon ni co-pilot mo ni. The controversy surrounding the video highlights the importance of being mindful of words and actions, especially for public figures. While BINI, Ethan, and Sean have apologized and taken accountability for their behavior, the incident serves as a reminder that even private moments can have significant consequences when shared online. It's a learning opportunity for everyone involved, and hopefully they will use this experience to grow and become more responsible in the future. So, muna ang gingon ni co-pilot sa kuha, guys. Iyahan ang opinion. Ang opinion ni co-pilot is on the unsa giingon nila. Dili ay katupong gibuhat nila. Nag-agree ko ba kumbaga ka co-pilot. Kay namo uban nga pare atong kayana nga lady driver. Di porket million sa imong followers, million ba yung follower? I don't know. Pero she had millions of views in that video. Kaya viral man. So definitely she has a lot of followers, no. Just because you got famous and then you have a sizable following, you can't act like an entitled person. Or basically kanang tao nga kanang mawala na lang tanan morals kay na sikat na ka. You're not immune to any sin. Kanang you're not immune to kanang criticisms. So when you post something like this or when you leak something like this, of course, naadyo yung mga tao nga mangambras sa imo ha. Under na microscope na ka. Kung nasikat na ka na kay follower, tanan lihok nimo. Mapansin. That's the price of fame. Yes, I know you would argue na kanang I want fame. I want to be famous because naturally number one reason is I want to be rich. Kaya naman na kuyog man na kung ma-famous ka, ma-rich ka kuno. But it's not a like black and white na kanang pag famous ka, rich ka, mao na happy na ka. No. You would be, as she said, under a microscope now, pirmi nakatan-awon, you would be seen as for some people, especially children, kay ano manguni sila, music artists no, namis mga songs. So basically you have young followers and they would look up to you as a model or a role model. I know I have, kay sa una tong bata ko, mamalit ko ganang Spice Girls na magazine sa bata pa ko. Palitan man ko sa atong lolo, buyag. Sundugon dyan ako ilang mga outfit kring. Diba? You know that. I had the Skechers shoes. I had those wedges na sneakers. I had those katong mini skirts. I do my pigtails to
Copy, Melanie C, Sporty Spice. Ano ba? Kanang mga senina o mga sapatos o Oh. mga hairstyle na Spice Girls. Tanan nilang lihok, sundugon. Tanan ilahang mahilig. Katong time nga endorse sila Pepsi. Mo inom sad kag Pepsi. Masking pag na-Coke, Pepsi akong paliton. Murag gusto ko i-relate ako sarili sa ilaha ba. So, parents don't realize this, but I hope you realize it now kay millennial na mo and you have children, most of you, na niagi mo ato nga time nga nagka-idol pod mo. 'Di ba? Mao. And katong mga idol ninyo, gina-look up jud ninyo. Just like me. I experienced it. Even when I was katong naga-high school na ko, naagya po ko yung mga ingana na moment na ako gina-look up na mga tao. Until now, na ako yung gina-look up na tao. Dili jud na mawala. Masking tiguwang na ka. Tama ba ko? Oh. So mo ni, ang point ni Darling, all that being said, careful with your words and actions. Pero nga nung mag-istoryahan na man ta sa words and actions sila ato nga video, nga ang implication kay na ay usa ka Ashley, certain Ashley. What happened to this girl? Who is this girl? I take it seriously. Feeling na ko na ay Joy, tinuod real life ng Ashley nga tao. Is Ashley Ashley part nga of bata. Who is Ashley? Is Ashley part of BINI? I don't know. Wala may 13 years old sa BINI siguro. So Wala ta kabalo kinsa ng Ashley. Okay. So apparently Ashley is not part of BINI. So No. they are talking about someone else. They are talking about a certain 13-year-old nga na ay sexual relations with one of these guys. So ang worry nako is not actually the joke. Ang worry nako is tinuod nga taon ni si Ashley. Mao na ang pinaka natong dapat kagulan. Oh, mao na ang kagulan. Dili ang ilahang action ato nga private moments. However, they made a statement, and it's easy to make a statement, no? Anyone can It's make easy. a statement that they deny that any minor was involved in anything. I don't believe that. I don't. Kanang mag-joke kun mo kamo lang sa inyong mga amigo. Oh, Kamo tinuod nakabalo. na tanan. Kamo naman nakabaluan na nga. Tinuod na siya inyong mga joke. Oo. Kay private setting, ang inyong mga joke, tinuod na tanan. Oo, so kung namoy gina-mention, pertain ninyo nga 13-year-old Ashley, probably true. Oh. Oh. So ambot lang no kanang wala man siguro tayo mabuhat ani no kay pero wala ko kabalo kung unsa ako ang bation. Kay ang ako ang gikagulaan gyud ang kanang certain Ashley. Why is she having sexual relations at 13? Mao gani makaguol no. I'm thankful wala koy kanang babae na anak. Makaguol na siya. Seriously. Ay. Makaguol. Kanang dagko naman nantong kinsa man tong Ethan ug Sean. I checked. Dagko na sila. I checked. One of them is 20 years old, and one of them is I don't know how old is one of them. See, Sean or Ethan. But one of them is 20-year-old. The other one is I don't know. Mao na akong pagka-check kanina. But we're not concerned about them. We're concerned about the certain Ashley that they mentioned, the 13-year-old. Oo. Pero wala naman tayo mabuhat pod ana pod. Unsa may mabuhat nato? Di man ta ginikanan. Di man ta ginikanan ni Ashley. Oo, di man pud ta amigo nila BINI. Ani ni siya. Wala man pud tayo mabuhat. Unsa man ni react ra ta? O ni-react lang gyud ta. Mo react ta sa ilang apology bi. Asa man nila apology? Na dia Reddit na link. I didn't. Nasa Gidelit. You have to go back to Messenger. You shared it with me. Gusto na ko i-rate ang ilang apology. I wanna rate. Asa to? You sent it to me in Messenger. Shout out din sa akong mama, guys. Mama, hello. Malahi sa ta. Kitagaan ko niya glasses. Ay, hala ka. Congratulations. HD na ko, no? HD na akong pananaw. HD na siya. Salamat. Salamat, inahan. Pati pod ako ang kuya, ang iyang eyeglasses gikan pod sa atong inahan. Wow! So I'm so happy that you all have found HD in your lives. Ano guys si kuya? Wow, 4K na akong mata. Mo ganino. Alright.
Unya, unsa man ni? TBPH releases a statement. Who is TBPH? Kanina lang, statement sa BINI. Kaya wao kabalo kinsa ning Alright. kuan. Okay. Ang statement sa BINI katong May 8, 2025, Colette, Joanna, and Stacy released a statement via the BINI PH account. Ang ingon nila, we know that the past couple of days have been triggering and disappointing for all of you. Sincerely, we understand where all of those feelings are coming from. The video shows a private moment of us with friends. We definitely did not intend to hurt anyone in the process. Of course you didn't. We offer no excuse for our actions, reactions, and choice of words. We take full accountability. Kaning word na, we take full accountability. Ay kaning phrase di ay na, we take full accountability. Overuse na kaayo ni siya. You don't actually have to say that. You have to just take full accountability. How does one take full accountability? Unya na humanon sa ako ni. Mopadayon ko. Nagkamali kami. We deeply regret our mistake and sincerely apologize to our blooms, friends, families, and the general public. We humbly ask for a chance to reflect on and learn from our mistakes and continue to work on becoming better versions of ourselves. Maraming salamat po sa inyong malasakit, suporta at pangunawa. Okay. Diyan na ta. Yeah, I'm reading their names. Colette, Stacy, Joanna, Aya, Maloy, Gwen, Mika, and Sheena. So, there's no Ashley in there. So, I thought Ashley, when they mentioned it, is part of BINI, but apparently not. No? I think, na ako'y theory, isa ka fangirl. Na nag-approach kay either Sean or Ethan. Or maybe Sean or Ethan approached the girl. I don't know. Basta a fangirl that... Ako anong theory ha? Theory na. Luod, oy. Luod da, oy. Gikabuhi ko pag ingon niya. 13-year-old. Kabuhi, oy. Sama na, oy. May mga batasan, oy. Tapos, ang apology nila kay very general. Wala nila gi-address katong Ashley nga joke. Wala. Kay ang concern dapat. I dare Ashley to come out. Come out with your parent. I don't think so. Feeling come po out, nako, come no? out wherever you are. Feeling po nako, no? Wala man po ni kabalo. Bata man ang Ashley, wala man na siya kabalo sa iyang ginabuhat. Oh, imagine na go tong 13 ka. Kabalo ba kasi mong ginabuhat? Wala. I mean, yes, ayaw mo pag, kuplas upo kayo mo. I know, kabalo kasi mong ginabuhat tong 13 ka, but do you really have that kind of maturity to decide what to do and what not to do in terms of sexual relations? Share, bitch. Oh! Wala siya kabalo sa consequences sa iyang actions. She's probably not educated about that. Like, kanang di, wala pa siya wisdom. Oo, wala pa siya gitudluan kung unsa ba, kung mag-ingani ka, maunsa ka. We already had that talk. I already mentioned it, right? With my children. Akong katong mga dili na minor nga children, which are 19 and 21. Nag-story na ko about sila consequences of what you're gonna do. You're gonna ruin your life. You're not gonna enjoy your childhood. Honest lang jud ko, nag-ingon lang jud ko kung mga anak mo ron, masira jud inyong life. Dili na mo kalaag, sige lang mo palit gatas, imbis ipalit ninyo gear sa inyong motor, kay mahilig motor-motor tong duha, imbis ipalit ninyo og kanang bagong helmet or pang-date. Dili siguro masira ang kinabuhi. Masira, uy, Kring. Mahimong kuan, Masira, uy. Masira jud, Kring. Mahimong hard difficulty ang life instead na easy. Ang difficulty sa life, mahimong hard. Naka-remember, pag ingon ni mong difficulty sa life ba, naka-remember ko ba nga, lain man yun, pero na-meme ba na iagis akong feed, kuan siya ba ka ng PWD ba? Kita ka na, no? Wala, marano where you're going. PWD siya kay, kanang, PWD siya, kay naka-wheelchair, tapos midget, tapos black. So, dili naman midget ron.
Ay, sige. Little people naman ron. Little people. Sorry, millennial man good ko. I don't know the new term. So, please forgive me. So, little person siya Oh. na nag-wheelchair, so PWD. Oh. Tapos, black siya. Oh. Yan. Wala pa ko naman. Kita ko. Tapos, nagdala siya og pride flag. Ang caption na to nga, bro, choose one. Choose one ka na hardship in life. Ang katawanan dire guys. Hoy, wala mi nakatawa sa tao. Wala ko nakatawa sa tao, pero ang meme, ang context, baka gi-meme siya niya. Sa kadaghan niyang issue, ang caption kay dapat, isa lang daw, unta, ang yang gilaban ba sa kinabuhi, anong daghan gid daw niyag maayo. Murag nga. It's not like... So, ang difficulty sa yung life is, imbis na easy level, medium, average, niabot siya sa expert level naman siguro. Hard level to iyaha, guys. Kaya tanan minority ba? Iyahan ang tanan minority issue ba? Iyang gi-collect. Gikuan rin niya. Not that person has control over it na kuan lang ba? Ang situation lang ba is guys, we can laugh about it sometimes. We can laugh about it. Laugh about it. Ayaw mo, don't be too serious, guys. Oh my God. Sagdi lang gud ko. Makatawa lang gud ko kay ang caption akong gikatawan, bro. Ganino. Yeah, napad yung emoji ka na naghilak gani. Katong taas kay nga tears, katuan na nga emoji. Makatawa ko. Anyway, balik Katawanan siya nga meme. Katawanan siya nga meme. Dili ang tao ang meme. Basig AI man gud to, wala ta kabaloy. Pero howd na kayong AI ron? Howd na kayong AI ron? Howd na kayo ron? Howd na kayong AI? Wala nakakabalo. Kung mutanong gud kag picture niya, claimed as real, medyo, double check sa jud. Ayaw sa jud mong tuod ayon. So, masking video gani na AI. But it's easily, karon ha, for now, you can tell if a video is made by an AI. You can definitely tell. But with pictures, medyo na difficulty level, ana. Lisod na ron. 1 year, 2 years lang nag-improve ang AI kaysa una. Klaro pa kaayo niya. 1 year later, 2 years later, lisod na i-recognize. Tapos di gyapon mo motoo nga matinuod ng sentient. 1 to 2 years, look how AI have grown. Look how AI was developed. Very, very advanced na. Gani kanang nanay na-invent na bike na motorbike na mulupad. Russian man yata itong inventor ato. Nakita na akong video. O, kita ana. Wala pa dyan siya propeller. Wala siya kanang Yung sa man niya palupad. Ambot! Malay ko, ako ba din nag-invent? Basta naglupad-lupad siya niya. Grabe, videohan dyan siya. Sige. AI to, AI. Huh? Because I haven't seen it. Paano? Di lagi mo to si Kringkay sa Dili ko. But you still don't believe that sentient will come through within 50 years? Oo, mo to ko na. Look how far we've come. Pila lang to ka years nga keypad patong phone. Mo ganino. 'Di ba? Tapos karon kay triple fold ng Huawei XT. Mo ganino. XT ba to? I don't know the model. Basta mo to Huawei nga triple fold. Mo na akong pasabot. Anyway, sige, balik ta sa tong topic. Oh. Ano ni siya? Ang apology nila, generic kaayo. Kurang dili sincere. Dili sincere. Oo. Kay wala nila gi-address kung unsay nahitabo. Dapat manggod, ano ni siya? Dapat i-address nimo kung unsay nahitabo. Kung unsa ang mismong issue. It's the video, it's the jokes, and the implications of those jokes. Wala gi-address nada. Tapos, dapat ilang i-disclose kung unsa tong about 13-year-old and Ashley. Explain to nila. I-explain to nila. Oo. Generic kayo eh. We take full accountability. How do you take full accountability? By doing nothing. How do you take full accountability? You don't say it. It's something that you don't say. It's just something that you do. So, kung moingon kag, we take full accountability sa imuhang apology video, it's insincere. Oo. I think it's insincere. So, So, dapat i-address to nila ang katong Ashley, ang joke. Kay we don't care about the jokes that you make. Kung asa to gikan ang katong ng mga jokes. You know? Asa gihugot. Asa gihugot. Kung dili mo sikat, nobody cares.
but you are an artist and you have lots of followers, so dapat ambot lang. Lots of young followers. Oh. Ang ilahang followers, mga 13 years old kids. Gen Alpha, uy, mga baby, mga 5 years old, 6 years old, mo No. salamin yung mga baby pa ginapasayaw na mo na inyong followers, mo na siya inyong kuan, inyong fans. So dapat Anyway, mag-move on na ta sa next atong uluhan, which is VAs. Gisugdan na og tax sa gobyerno. We call them VAs, but it's not actually the right term to use. Freelancers or work from home people. Kay daghan dili man virtual assistant lang ang mga naga-work online na may mga UI UX designer, na ay mga software developers, di ba? Na ay mga ingana ba na mga online teachers, online tutors, na dili lang na VA tanan, pero it's like Colgate ba? Ayo naamoy Colgate na close up. Oo, namoy Colgate sa mga Colgate close up nung tanap. Nung tanap jud tindira sa nga Colgate kanang close up. Ayo naamoy Pampers. Unsa nga Pampers? Ikyo. Yung ana ba, VAs is basically Colgate, okay? So, mo na siya. Pero tawagon na to nag VAs kay mo man guna ang Colgate, okay? Unsa day naitabo? Ha? Hilas manggod mo. Da, merese. Merese na ninyo. Oh. Ako hilas man jud ko. I know that you can tell that hilas ko. 'Di ba? From the way you've heard me for the past 63 episodes, including this. Kabalo na mga hilas ko, pero never jud ko ni disclose og sweldo nako online. Wala jud, but I brag about simple things nga hilas sa uban, like for example, nakapalit ko katong karahay nga kana pang pancake. Ano di ay? Na siya dishwasher. Oo. Na siya hot shower. Oh. Na siya Gimong kirevita. na siya Katong karahay nga pang pancake mo gito akong gipa-proud. Mo ako to akong gi-proud. Katong lingin-lingin ba? Lingin-lingin. Egg pan man dapat to, pero pang pancake po, pwede po pang patty, burger patty, na try na ako. Oh, makaingon mo? Oh, hilas jud kay ko. Oh, hilason. Nya pag maglaag mi, i-post gina. I-post. Ano day? Ako aman ning Facebook, ako ang email Lain password. Lain po kayo. Imuhang lag. Ganino. Lain po. Ganino. So, mo na ako ang ginaingon hilas ko, pero never jud ko nag-post og sweldo sa ako ang social media. Why? Because I think we've mentioned this, but talking about kanang salary is private matter. Like, it's supposed to be a secret thing. Naman gani mo ginapirmahan sa inyong company, ang ubang company ha, na uban na ana, NDA, dapat dili niyo i-disclose inyong salary sa inyong coworkers. Bawal na siya. Cause it's naay mga bad effect man gud na, like kana nganong na-increasean siya niya, ako wala. Rag-ana god naay mga Nanon mas dako yang sweldo sa ako. Pareha ra man may trabaho. Ma-question ang management. Ma-question nganong imong sweldo ing ani. Mas una pa man ko sa imo kana may ana. Kay nabay uban performance based ang sweldo. So kung dili ka performer pero tenured ka, ma-question ana ba ning ana good. Ing ana ba ni dili po ko gusto magpusog sweldo guys, kay nay mangutang. Ayaw, dili ta mag-post og sweldo. Pero, kaning mga tao, ay, hello, my son is here, and Jaja, good evening. Pero, naay mga tao. Naay, daghan kaayo sa VA na group. Sa bagay, no, dira raman sila sa ilahang group. Ambot lang kung nag-post pero sila that sa group is 50K members. Bagay, no. Yes, Maghinambugay sila sa ilang mga sweldo dira, sa ilang mga Christmas bonus. Oo. Gabaan karon may resimo. Gitaksan pa bitaw. Oo, let's read it. Yun sa pag-tax. Let's read it. Okay, I'm gonna read something from Upwork.com. Oh, legit ha? Kanang Upwork, kanang dira ang platform na mangita og trabaho ang mga tao.
diri jud pud ang uban currently kanang diri ilang tracker. Oh, dira pud ang ilahang trabahoan, Oo. dira sila mag-communicate sa iyang boss amo. Yes, I'm reading it now. Quote, the Philippines requires Upwork to collect value-added tax or VAT and remit the tax to the government of the Philippines if we do not have a valid VAT ID on file for you. VAT is a tax on goods or services, including our services to you, and remit means to send money for a payment. Tax rate amount. In the Philippines, the VAT rate is 12% of the cost of the service being taxed. For example, if you pay $100 in US dollars, in freelancer service fees, you will pay $12. Of course, get 10%, 12% man, USD in tax for a total of 112 USD. You'll see the estimated amount of tax when you check out and on your invoices and transaction history. So there, that's it. It's final. Naana diri sa upwork.com na mag-charge og VAT ang Philippine government. I-remit siya from Upwork to the government. Meri sina ninyo, naway uban, naadjud tumpas labi na tong Pasko, daghan kaayo, mag-contest. Kasi padakuay og sweldo, padakuay og bonus na dawat. Oh, mao to. Naistoryahan na to. Nang hinambog jud mo dira. Madakpan gani mo sa BIR. Nag-ingon pud ta na katong Pasko episode. No. Pasko ba tong episode or January na? January na siguro to. Ana mi nga ba ayaw mo pag-post ana kay basig mapansin mo sa BIR. Kay it's easy to apply it in a Facebook group. It's just click apply. Niya taga BIR na dito, gi-approve pak. Oh, man na. Makita na nila you're earning 6 digits. You're earning some are earning 7 digits per month. Per month. Some of them. Naapoy uban nga kanang nag-post nga bitter na kay wala do'y trabaho. Di na lang kumo-comment. Ako, sultihan ta mo, magpadayon pag yun ang merisi ninyo, kung ipadayon na ninyo. Mauna ni ang merisi actually. Mas naapay naapa na. Dili, like what? Dili like lang, what? Dagan mang klaseng tax kring. It's not just VAT. Napatay. Mao ba? Oo. Napay ka ng, sa ganina, 2551Q man yata na, kanang personal income tax. Ug napoy percentage tax. Lahi po na siya kring. Pwede pa mo patungo na yun na kung dili pa mo muundang dira. Pag hinambog pa mo. Oo. Pwede man ta mo brag na nanatay work, nga generous atong amo, gitagaan ta og kanang pizza allowance or kanang allowance pa ngani. Na pero dili na mag-mention og amount. Dili na mag-mention. Ay, I'm sad for you. It's sad only because okay lang ta, dili siya sad if our taxes go to like worthy projects or worthy purchases from the government. Okay lang ta na. Ay, pero sige na lang, may para man pud ni sa mga classrooms, para man pud ni sa ma-improve ang ato education, kay daghan pa bayaog ka na mga functionally illiterate na mga high school graduated students. So, okay lang ta, pero you can't think na, ay, taksa na po ta, pero padulong lang sa mga I don't know where. Padulong lang sa mga way trabaho, panghatag lang as ayuda. Gani, it's true. I don't tell us it's not true because you witness it. Asa man gi ka ng ayuda? Kabalo ba mo guys, I'm very proud and I'm very proud, Jud, that we have never received ayuda in this house. Never. As in never. It was given to you at the workplace of your husband. So, he doesn't have any choice. Pero, okay rin ng ayuda sa mga healthcare workers. Kanang mga first responders. Oo. Her husband is a nurse. He's worthy to be given something. Kay he's serving the public in a public hospital. Okay, but for people to receive ayuda and then afterwards not do anything about their lives. Ipangpalit ng og ML skin niya, ipang Jollibee, ipang shot, pang-riban, pang-braces. Kabalo ba mo wala na koy riban pila na katuig. Pangit kanya kung hair, it's so dry and brittle and you would see dead
unsa tawag na kring dead, unsa na kana sa Dead ubos? ends. Dead Split ends. ends. Split ends. Oh, makakita mo daghan split ends akong hair. Kabalo ka unsay solusyon ani? Unsa? Magpaparlo ta. Gani no. So yun na sa solusyon eh. Oh. Oh. Pero. Unsa man? Ay, O lagi kanang one man good kanang dili siya maayo nga kanang mag-tax na pud sila kay di man guna to makita asa padulong. oh, because our government is shitty. I said it. Well, yes. I said it. Murag sa mukha ni uy. Pero okay ra unta to lagi kung 'di ba? Kung naapog kung tay free gid ang healthcare. Kana, okay. Kana jud, kana. Gwapo Tapos na. kung protektado ang mga VAs na to, dili man guna sila protektado good. Tama. Pwede ra mo back out ang ilang client anytime. Naa gani uban di mabaydan. Oo, Kay pwede ra sila i-ghost anytime. Tinuod yun na. Asa man ang protection ana? Wala may regulation good. Wala. Ang Philippines and foreign people hiring from the Philippines. Wala yung mga benefits ang mga freelancers. Wala. Ang mga VAs. Wala. Ang mga online workers. Wala na sila yung mga protection sa Wala. gobyerno. Tapos gitaksan sila sa gobyerno. Gani, wala. Oh my God. Para sa kung ano, kanang kung okay ra jud ang tax bitaw, basta lang makita lang pod like free jud ang healthcare, free ang hospital, free jud pag sulod Tapos nimo. gwapo ang mga elementary school. Kita ko katong bago nga video ba to, picture lang to ako nakita, nakalimot ako. Basta kay namatay ang asawa in his arms. Ngano? Di sila pa sudlon kay walay down payment. Hala, kalain na oy, asa na? Lagi, nag-post man to. Basta naman dyan na, maski pag dili na ko ma-recall unsa to specifically, pero kabalo mo nga nahitabo na kadaghan. Not just once, pero kadaghan na. Ingana ba ka nang makabahay man, magbayad og daghang tax tapos ka nang dili gani ma-address ang mga ingana nga. Hala ka, oy, kahilakon man sa Issues. taan. Oy, dili man na, pwede na. Nya ka nang, kuan pod ba ka nang, aside sa free healthcare, siguro, na free dental. Dental! Oo, free dental. Sa tanang tao. Bakit kignipo ng mga Pilipino? wala kay tay oral hygiene education. Unless ko imong parent kay kanang religious kayo nga marag para sa kuha. Kay na, wala man ko, dili man ko gwapo akong ngipon. That's why sa akong mga anak, stricto na ko sila sa ilang teeth. Kanang before matulog, jud. Just because I experienced horrible experience with my oral thing. Yes, and I have core memories of Darling screaming into the night. Yeah, kasi sakit Because na of akong ngipon. toothache. Because of toothache. When we were kids. Yes. And that's why I'm so proud to say, wala, buyag lang, Lord. Ayaw jud kog ikuan. Ayaw kog ibuyag, Hala, Lord. ma-jinx ka. Never pag yun nagka-toothache akong mga anak, Jud. Promise. Pati ng 19 years old na ko. Wala, Jud. Promise, Jud. Wala pa na sila nagreklamo na ngayo o tambal, whatever. Wala, Jud. Buyag lang, Lord. Thank you so much. Kasi to kayo ko sa ngipon nila. That's why I said free dental. Free dental! Mahal man good magpa-cleaning. Mahal, oy. Mahal magpa-cleaning, mahal magpa-check up, mahal magpa-bunot. Ano ba? Mahal na sila. Dili na siya affordable. Kung tahay no pobre kay ko kanang brag isang kahig isang tuka. Kanang ana jud gani ko ka pobre. Ngano mag-dental pa ko. Kana na lang gyud akong gastuhon kung ang ana gyud ko ka pobre. I don't Dili care na. gyud sa akong ngipon. Wala, muna. Nga na tatanan dre. Kanya kay kasagaran kring na man gyud diha ang atong bracket kring sa atong Filipino Mao gani, communities no nasa mga ingana ang income Mga ba. dili ka-afford og dental. Dili ka afford og dental muna ang uban kay kanang mga luoy pa bata pa wala ni mga ngipon ana good. Na bo. Wala na akong pasabot. Dental! Kita ka ng skit na KNPO? Na dental? Wala. Naana sila insurance ba? So dental! I'm gonna put a fang. Basta. Yan na siya. Na-excite sila sa dental. Mapaputang na siya fang. Imagine kung free ang cleaning. Kanang free ang cleaning sa ngipon baso sa mga bata siguro no ni inyong mga anak magdako na lang dili na siguro na basta nice kayo di na sa magproblema anyway makakuan lang ba niya kada pong kanang ang gusto po kanang nabalik-balik naman tani kanang i-improve lagi jud ang education kanang siguro kay
kamo sorry ko na ay computer lab in yung public school wala siguro. Wala. Wala siguro maski manggali pila ka computers nang naadi ako na manggaling maka-accommodate og isa ka classroom. Kadali lang. Naay computer lab ang amo ang public high school. Katong high school ko, naay computer lab. Pero makaingon ka nga, wa pagid ko kasulod didto. Wa o kasulod. Nga naman. Ever. Nga naman. I don't know. Wala may computer classes. Dili I don't ipagamit know. yata. Dili pagamit or dili mo gana. So para asa ang computer lab? Gani no. Wa po kasulod didto. Ako na remember nako no, tong bata pata, private school man tano. Naate computer lab but it cannot accommodate the whole classroom. Sa elementary. Private gani to ha, private to. Dili siya maka-accommodate og the whole classroom kay ma-remember nako pag mag practical exam na ba, like i-exam na mo on how to operate the computer. Kay kanang tag 5 lang per batch. Ay, oo. Diba? Pero katong nag-big school na ta sa high school, ako high school, ikaw elementary ka, balhin po ka dito, diba? Sa dito ba, sa Kabagyo. Kay maka-accommodate na siya whole class sa computer, which is good. Pero that's private na ganito kung pasabot no, di pa ka-afford og class computers for the whole class. Unsaon na lang sa public. Unsaon na lang. So, better ang ato ang mga VAT tax and everything. Dapat maadto gyud sa makatabang sa katilingban. Oo. Tapos, ang ginatabangan kay ka namang papila-pilahon ka, pakahatagan ka 5K, 2K, 3K. Ang mga way trabaho. Unya, masking kinsa lang. Mga dili man guna makatabang na ingon ana oy kanang kwarta nga ingon ana lang kay handout lang diretso ba. Handout lang diretso mawa man guna dayon kay luoy man pud ni mga tao nga igo ra ibayad sa utang, igo ra ipambayad sa bills. Dili kanang murag band-aid solution lang siya ba. Gwapo gani pud no kanang magtukod gud mo og more skills school kanang pang skills ba. Kay ngano nihit kayo ang mananahi. Mapansin ninyo kay kanang I mean skill school, I mean mananahi, mga karpentero, mga panday. Di ba naman ang TESDA? Asa na naroon? Napa naroon? Kung may TESDA no, I don't feel it. Like where is their school? Well, dili na ko siya ma-feel. Murag na untay kanang accessible unta kay siya like dungog kay siya nga oy diri mo kay makatuon mo kanang eskwela mo mekaniko, mananahi, or kanang kanang product making, let's say soap making, mga ana good kanang mga entrepreneurship type, mga honey culturing something. Dili siya accessible kay nganong dili man nato siya madunggan. Di na to siya ma-feel. I don't feel it. Kay ngano ma-feel ninyo. I know ang uban mommies diri sa atong mga listeners kay kanago magpatahi tag uniform. Do you understand me nga magulat pa kag 2 weeks to get it? Kay sa kadaghan niya og gina-entertain na client, na-adjudge siya ka ng waitlist. Say, nihit kayo ang mananahi, nihit pud kayo ang panday. Like kanang kami, diri, amang panday kay hulaton pa na mo og mga pila ka months para mabakante siya. Naa pa siya project, tas hulaton na mo pila ka months, mo man siya atong project sa laing balay, saka pa siya maadto sa mga ana ba kay wala nilain gani like naaman pero daghan og panday pero kanang papanday papanday ra. Dili panday nga educated jud nga panday baka nang najoy ka ng mga curves and edges. Mga ba? Kanang panday na kanang kabalo ra mo dukdok. Oo, kanang panday na kanang ang ginapakita mo na panday kanang kabalo mo himo og kanang cabinets ana ba kanang ana good. Pero nihit na sila kay wala magud, wala tay mga why don't you put the taxes there, you know, to instead of iayuda tudluan ninyo mga tao nga ing ana, career path ba? Ala gusto ko og career path. Gusto ko. Na naman kay podcast mo na nimo career path. Kung katong wala pa podcast, unsa man akong career path? Ako sa unang panahon kay I've always wanted to be daghan kagiagian. Daghan kagiagian na face. But I did want to be a newscaster someday. Katong bata pa ko. Sa uluhan. Gani, niagi na siya. Pero niagi po ko gusto ko magpanday, gusto po ko mananahi. Daghan kayo mga niagi na face. Nipalit na siya og kanang makina, nipalit na siya og kanang power tool sa iyang ni buhat siya og cabinet.
Oo, daghan yung giagyan na face, guys. Kaya naman kung time ka na, board kay ka, daghan kay kag time. Oh. Ano ba? Wala man ko work ato na time. So, daghan, akong ba na lang nag-work. So, mo nang daghan kong time. Mula na ako masulti sa inyo, ha. Anyway, may gani karon na podcast. Kaya kung wala pa sinamanday na po ko din. Daghan kig time. Diba? Nga na, good. Kamu, pag-post pa mo. Bonus, karong December. Mag-abang lang ko. Pila na po. I-collect na ko na. Tanan inyong screenshot. Di na ko, i-erase ako inyong pangalan. I-blur na ko inyong mga names and specifics. Pero ato na siyang i-highlight. Ang i-feature na to na sa podcast diri inyong mga ginapanghambog di ang bonus o sweldo. Sige. Okay. Para ma-add na po. Aside sa, karon VAT pa man. VAT pa, di ba? Ma-add ba na income tax? Ang income tax ba kay more than 250,000 magbayad na ka. Tas ang percentage tax po, which is around percentage tax. Kalimot mo ko eh. Mo ba? 10% ba? Percentage tax is 10% of your income. I don't know. Regardless if it's over 250,000 annual. Basta ma-add pa na. Okay? Basta badayon pa mo diha. Ipahambog pa na inyong bonus og sweldo. Ha? Ay, ko ano to? Shout out. Ay, guys, mag-shoutout min namin new comment. Naatay bagong listeners, guys. Shout out ay listener. Isa raman saya. Listener. Shout out kay Crocodile. Crocodile. It's a pun. Crocodile. Ano siya, so happy I found you ladies. American-born Phil Am going home to Cebu for the first time in too long and I desperately need to brush up on my Bisaya. Salamat. Looking forward to catching up on the episodes. Thank you. Ayaw paminaw sa mong episode 1 to 5. Kaya grabe ka pangit ang audio ato. Magsugod ka sa latest, hantad sa oldest. Tas mag-stop na ka kung pangit na. Kung makita ni ay madunggan di ay nimo kung asa mo laina na ani paminawan. Basta mo abot lang ka nga episode nga kanang dili na jud siya audible. Naatoy mga episode na kanang dili gyud basta ikaw na bahala. Salamat kaayo Crocodile. I hope that you find our podcast enjoyable and educational. Thank you. I am expecting to see more of her comments in our Spotify episodes. Thank you so much. Hala, ma-pressure na siya. I expect and I summon. Atik lang. Alright. Vote in the poll! Tanaw ninyo. Asa nagapadulong atong mga taxes? A. Helping poor communities. B. New and shiny personal vehicles and Rolexes. Or C. Leave a comment with what you think is the answer. Ganun, no? Pag-comment mo sa Spotify, YouTube, o Facebook. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-subscribe para ma-notify mo sa mga latest episodes. I-search sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Basig na amoy mga topic suggestions or questions, please reach out to us. Don't worry, submissions are anonymous. Di mo mailan. To submit your stories, to advertise, or sponsor our show, go to diliniadvice.com. DILINIADVICE.com. Yeah, mauro to guys. Thank you so much everybody. See you next time. Bye-bye!